Turabaramukiye mwese bakuzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu cyete cya mbere Paul yandikiye Timoteyo ibice byaho ni 2. Turasoma umurongo wa 4. Aravuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika gukumenya ivy'ukuri. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika gukumenya ivy'ukuri. Turaganira ijambo rifise teme canke ijambo ry'umutwe ryavuga ngo ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana buratandukanye n'ubugombe bw'abantu. Ivy'Imana igomba ku buzima bwawe ni byiza gusumba ibyo wewe ushaka ku buzima bwawe. Birambwira ngo ibasha no gukora cyane birengeye cyane ibyo twe dutekereza, birengeye cyane ibyo twe dusaba. Imana irashoboye gukora ibyo wasabye, ariko kandi irashoboye no gukora ibirengeye cyane ibyo wewe wosaba, ibirengeye cyane ibyo wewe watekerezaga. Ubugombe bw'Imana birivuga ngo ni bwiza gusumba ubugombe bw'abantu. Birikongera ikambwira mu gitabo cya Yeremiya ngo ndazi ibyumviro mbiyumviraho, ndazi imigambi bafitiye, watari ibyago ahubwo ari y'amahoro. Imana mukure mu muntu yamuremye mu ishusho yayo kugira ngo abashe kuganza. Reba ingene Imana yakunda umuntu, mbere yuko imurema yamanje kumuremera ibintu byose bizamutunga. Niyo mpamvu udakwiye kwiganyira ngo zabaho gute, bizagenda gute, kubera ibizatunga ubuzima bwawe nibyo Imana yahereyeho kurema. Biriya bintu wewe ukeka ko ukeneye nibyo Imana yatangiyeho kurema. Niyo mpamvu mu gitabo cya Matayo bivuga ngo nimukiganyire ku byo muzarya canke muzanywa, kubera ibyo byose Imana irazi ko mubikena, ngo ariko mwitwararika iby'ubwami bwayo n'ukwezwa no kugororoka, ngo ibindi nabyo muzabihabwa nk'inyongera. Imana irazi ibintu ukeneye, Imana irazi ibintu bikenewe mu buzima bwawe. Ni nayo mpamvu n'ibyo Imana yatangiriyeho kurema, yatangiriyeho gushyiraho. Ariko umuntu yari yashiyeho kugira ngo agaze n'Imana yari yamuremeye, ariko inyuma yaho umuntu niyakomeza muri iyo nzira, niyakomeza yubaha ijambo ryayo, arenga ku ijambo Imana yamuhaye, arya ku camwa Imana yari yamubujije. Birivuga ngo acarapfa. Ntiyapfuye mu mubiri, yapfuye mu buryo bw'imwemu, ariko no mu mubiri byagiye kurangira apfuye. Gupfa rero mu buryo bw'umwuka byasigura iki? Byasigura ngo gutandukana n'ubuzima bw'Imana, gutandukana na kameremere ko gusa n'Imana. Mu yandi majambo, umuntu ntiyasubiye kuganza ibintu, ahubwo ibintu byaciye bitangira kuganzwa na Satani. Kubera iki? Yari yumviye Satani. Kubera iki? Iyo akomeza yumvira ijambo ry'Imana ntarye gucamwa, Imana yari yamubujije, niwe yari kuguma riratete, niwe yari kuguma agaza. Ariko kubera yumviye Satani, Satani yaciye agaza. Kubera iki? Autorite yiwe yarahejeje kuyigaba. Niyo mpamvu Yesu igihe yaza yabwiye Satani, yabwiye Yesu, aramubwira ngo numfukamira ukasenga ndaguha ubwami bwose. None ubwo ndaguha ubwami bwo mu isi bwose. Kubera iki? Satani yavuga ko yobumuha. Mbega ninde yari yamuhaye? Yahaye ubwami Satani. Ni Adamu yahaye ubwami Satani biciye mu kumwumvira, mu kumvira Satani. Ariko rero Yesu cyamuzanye kazobaregibaya, Yesu cyamuzanye yaje kongera gucungura umuntu, amukure munsi y'ubushobozi bwa Satani kugira ngo amusubize hejuru ya Satani. Ariko Yesu yavuze ngo ndabona Satani amanuka nk'umuravyo, amanuka nk'umuravyo nk'inkuba, amanuka hasi ngafise ifuhe n'ishavu, ngariko muhumure ngembahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Kandi Yesu cyamutwaye kuzimu. Birivuga ngo yaragiye kubwiriza ubutumwa bwiza, impemu z'abantu bapfuye z'abatumviye Imana kera. Kandi hambavu yaho yaragiye kugururira abera, kandi hambavu yaho yaragiye kwambura ubushobozi Satani. Amaze kubumwambura aca busubiza ishengero. Niyo mpamvu umukristo atinya Satani. arafise ikibazo. Umukristo atinya abadayimoni arafise ikibazo, kubera ko ubushobozi Satani yarabwambuwe, ubu bushobozi bufise ishengero. Ari nabyo Yesu yabwiye Petero ngo zubaka ishengero ryanjye kuri iryo hishurirwa. Abandi baca bibaza ngo yavuze ko azajyubaka kuri Petero. No, ntiyavuze ko azajyubaka kuri Petero, yavuze ko azajyubaka kwihishurirwa cye kuri iryo jambo Petero yaravuze. Yesu acavuga ngo iryo jambo nyene uvuze niryo zubaka uko ndi umwana w'Imana, niryo zubakaho ishengero ryanjye, ku buryo amarembo y'ikuzimu
atazashobora gusenya iryo torero. Imana iguha umugisha. Rero ubugombe bw'Imana, Imana iragomba ko abantu bose bakizwa. Niyo mpamvu yatanze Yesu. Imana iragomba kubaho neza, Imana iragomba kurya neza. Birambwira ngo muri mwebwe nta ngumba izaba muri mwebwe, nta ngumba itegerezwa kuba mu bana b'Imana. Mu bugombe bw'Imana nta marira ariyo, mu bugombe bw'Imana nta mubabaro uriyo. Birambwira ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro utangana, nta mubabaro ubamo. Ubugombe bw'Imana, Imana irashaka kubaho neza, Imana iragomba gutera imbere, Imana iragomba kuroranirwa. Mu bugombe bwayo, Imana irashaka kubyara ugaheka nk'abandi. Ubushake bw'Imana, Imana iragomba kuba umutunzi. Niyo mpamvu irivuga ngo Yesu yahindutse umworo kugira ngo ucike kuba umukire wewe. Hari ibintu Yesu yahindutse kugira ngo nawe ucike kuba ibyo utaruri. Yesu yahindutse icyaha gucike kuba umugororotsi. Haleluya. Yesu yahindutse icyaha ngucike kuba umugororotsi. Yesu yahindutse umworo ucike kuba umukire. Yesu yemeye gukubitwa kugira ngo ishishagu yiwe wakire gukira indwara, wakire ubuzima, wakire amagara meza. Kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera ntapfe rubi ahabwe ubuzima budashira. Imana yatanze Yesu kugira ngo ntupfe rubi, kugira ngo ubashe kuronka ubuzima buhoraho. Ubugombe bw'Imana, Imana iragomba ko abantu bose bakizwa. Ishambere ubugombe bw'Imana, Imana iragomba ko abantu bose bakizwa. Nimba waramenye Kristo, wishyira imbaza bari abantu bataramenya Kristo, ahubwo wewe urakwiriye kubageraho ubabwira ubutumwa bwiza. Nta numwe Imana yifuza agapfira mu kabari, apfira muri boîte, apfira mu busambanyi, apfira mu byaha, mu mwiza. Bose Imana irashaka ko bakizwa. None nidazabageraho ni wewe Imana yashizeho, ni wewe Imana yahagurukije kugira ngo ubwire abandi ubutumwa bwiza, kugira ngo ushingire abandi intahe yuko Yesu ari muzima, kugira ngo ushingire abandi intahe ingene Yesu yahinduye ubuzima bwawe, kugira ngo babashe guhinduka. Benshi muri mwebwe baravuga ngo sinavuga ubutumwa kubera ko nari pasiteri. No, ibyo guhindura amahanga kuba bigishwa ba Yesu ntabwo ari bya pasiteri, si bya apotre, ahubwo ni iby'abizera bose. Umuntu wese yizera arashobora kubwira abandi ubutumwa bwiza. Nta numwe Imana yifuza agapfira mu byaha. Bose Imana irashaka ko bakizwa. Bakizwe iki rero? Bakizwa umuriro w'ibihe bidashira. Bakizwe iki? Bakizwe urupfu rw'ibihe bidashira. Ariko urupfu Adamu yari yarapfuye biciye mu kurya gucamwa Imana yari yamubujije. Rero iyo umuntu ariye kuri Kristo, nuko Yesu yavuze ngo nije giti cy'ubugingo, giti cy'ubuzima, nije mukate w'ubuzima, undi ye wese azoronka ubuzima. Imana ubugombe bw'Imana, Imana irashaka ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ukuri. Kubera iki bivuga ngo muzamenye ukuri kubahe kwidegembya. Uko umuntu amenya ukuri niko acika kuba ubidegembya. Ukuri uzakumenyeshwa n'iki? Uzakumenyeshwa n'ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu cyakubwira wewe uwuriwe atari ijambo ry'Imana. Kubera ijambo ry'Imana ni kirore cy'umukristo, ni kirore cy'ibyaremwe bishasha. Mwarahizagiwe cyane. Ndumva nosenga Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasenga mwene data agiye kumva ijambo ryawe. Ubugombe bwawe Mwami Imana, ntabwo ushaka ko yishwa n'ino ndwara. Ndazi ku bugombe bwawe Mwami kudashaka ko bino bibaza bipfira. Niyo mpamvu watanze Yesu. Mu bushake bwawe nta muntu n'umwe wifuza ko apfira mu nzara. Kubera watanze Yesu yemera kuba umukene kugira ngo acike kuba umutunzi. Ndadekarara ubutunzi kuri uyu mwene data, ndadekarara iterambere. Abagoye nibakire, abahoshe nibabohoke, abatarakumenya Mana ubahe kukumenya, abatarakizwa ubaha agakiza, uzana impinduka mu buzima bwawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi. Wifuza gusengerwa, wifuza gushigikira igikorwa cy'Imana, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Gira s'abonner, ugire na partage. Ari kibazo wagize urashobora kwandika muri commentaire. Imana ibahizagire cyane, muri umugisha w'amahanga.